Moram si tu napraviti ova vrata da mogu ovako, da mogu normalno preći, a ne preskočiti. Jutro, papigico i mačkice. A ne, idem prvo pozdraviti mamu. Tako izgleda vrata. Telka. Au. Krenula sam si tijelo. I pomaknu televiziju. Dvije minute kasnije. Ova televizija je već dosadna. Te pločice. Da se sad obučem ili... Ćao, Ligo. Migo, cigo, haha. Mali Ligo. I odretno. Neću uopće gledat to. Samo ću ga staviti ovdje. Idem ja pozdravit mamu. Dobro jutro, mama. Jutro, čeri. Šta ćeš za večeru? Mislim, za doručak. Mak se mene pita napravi si nešto. U redu, mama. Samo sam te pozdravila. Još uvijek ne razumijem zašto tu imamo ovaj tu krevet. I stol na kojem uopće ne jedem. Idem ja gore se malo šminkati. Da, ovu tu drvenu kućicu sama sam ja izgradila. Cool, zar ne? Da, sad šminkanje. Au! Mrzim ovo. Stavimo to, stavim maskicu. Nisam sigurna da on će se držati.